Negasngi chua wakisan sen balang wakentup ya ke KSU, FKJ, GP, HNYF, RBYF, JSU, upenman ki yetang memeti halat kiang nang ba college juai, kamci benta aus ngau lem ya kisan ngut ki berupai ba ke cenong mukro ki wada cha set yap ha ka arpa arteri uni ubenai, hagi pulit asam, desaki wana duk dang step bon ki dukan kamtam ki wa mantri da ki bar jela da kang lut ki, ne baha wa em ki walai pa kang ya ki wada suba le to ki sen balang. Hagani kisngi de saki le wa ki dekot sen balang, de lang itemo ye dur da ki that wayong, de lai ki sodong ga chnong juai da ki kari, we pa liwan gi le ye krek sorkar kam ju le ki wa krek bang. Hawalai ki keleng ibenta ka chnong juai da kabai harok ki ye kentin ben sorkar jela, wa ya ka sorkar asam, hajrong ijia cha siat yap kisan ngud hamukro. Nei te he janmit ha kaya lang thang mamati da yo iklam na ki katu kan ningut ki wa ya khmat sen balang ki wa da benjur ya ka sorkar de wa ong du nei da wa kainstin ki sorkar ha ki san paus nem chadin da jia i cha pen yap nei por chepor u Erwin Sutenga wa ya sait ain wa jo man le u khot sen balang na chwa ha wa klam ongu he sekhet ka sorkar jela to ulikem ya ki wa em kti set yap wa bichar ya ki hajwai nei baha ka an kre ko ijo yoro nto dua to ka sorkar asam uyo ko ule kat wangan ukarlan rembai sekretari warim ka JSU do ongu ida wa kongsan ijia to wom em ya upudu ang wache wena do wachim ya ka jalla de le jahan tang yo chong sekretarian klem de perkhat ya ki warap pateng kamte ki san pautli ki snem lailuti ki de jia wa cherkai u ongo ya upudu ang ka sorkar Meghalaya wa ka Asam membor ki we myi ki ule yi ne ba ka bor wa khli chong ha ka sorkar bai ko wada tho ha ka kandan was khemba yong ka article wale ka riti sanchar ka ri India wa to I bor yong ka parliament wa pen bai yeni ong ukarlan rembai dewa penrap le wani liang ka sanchar khadar yong waro ar ki jilla ka Meghalaya wa Asam dedep ki yai kamram I wasa kat ni seduna ka sorkar bai wa kamon upin yo pudu ang wache yo man kam I khajia put ongu du ko wi galan iteto ukhang no ya ka election ha ka jalla wela dawan ka president rule le mper hi ne bha la de le kamte du ha po san rubnai I kam khajia put le da bait ko hajrong ini de yu mud u ya ki ya khmat sen balang u ya tli we wo lai de kaluti we jai chakaleng ki thau ka jalla upan sngau tho paj ba wa to ukhang penman election lem kamte MMD de kawitawan kalan ong hro u yo job ya kani ka phang to uman ki wa jai mto de wa penchit ya ki paj ba ne wan ra imi snam kiwi wan we iklam kan thup ya uriki shalla general secretary FKJ GP Army lipon Presiden senjuk wa hechnong rilum jaintia ka Devi tongper na kasti wa kiwi ha ka yelang wa pelai da utrebor ar suchen General Secretary JSU Central Body Hari ki jingli mi ka mentu ile jia kamni man ki pot kete to ka jingli ile jia kamni mto duhai ni dasari kasi le jo dasi jaintia le jo
em cao thô dây đau cả món nhiều phần đam gì đi chừng chia này đi sẽ thoát thì phải cái ní to cái chính sách democracy to cái chính sách autocracy của man cả China cả Russia của yêu lệ cái này mau cái सरकार mau phải ba em to lệ cái này em cao vai đi cái non violence của cái democratic principle nong rim yang cái chính sách phải ba cái ní cái chính chia penman kado kata kata ko pensiasi kamtam mi kitu kisan ngot kido ito masim yang ki kala pai kitu in yon ka ain ke kodon kat kamato poi hai ne ni ke ji kala mane kamu le ne ni chekma ke jingli nga appeal woro organization mkam ump ke common platform hawi yin pi ke one issue we man organize ni to orang yelam ne pi ye kamop ko disibet po le ma arvin em nunya ba ko de ngano profile nya em langi hadu ni dang em ni ke jo ke jing siao hawi to ke jing dia fer lao bu gluti lao du gon gluti lem fer nga lai du gon gluti lem fer tangwa ka de to ke jo ka ideology ke jo ke jing siao te chemin ne nam to gam te mi chemin na ke yo ri nga ong pi he ni ke ni to ke jing e bor em sim ni pi ke yai ne pi li phao san de li ki sinem le dawi champion pi lok pi lem pi ke nong rim lam man pi ki bru ki kla kaya kecil kulam ke daw ko kong san tam to wa upur sam yo itu clear cut di marketing lain ong ikitin prank mau upur uti kena nado chimni iga stin jahan na chong sekretariat tep the san phao dali kit sinem telun gi digijing jia ko cekai narian menjauh dan pia yo upur eta wan rao yang pia ngani ke sedang au siau tho wato pia himi iga stin digijing jahan na yaman minister mau berkhadan yo rap sedin mau berkali ke orang cedin kamu nukan gil tengah yo pinu porusam ke asam lem gi go le ke meghalia lem gi go le mem gi ka authority punar kali ye kan ni ka bol to the tho de ki kandan ko scam ba ha ka article 3 yang revision char yang ri India ko le ko to ka bor yang ka parliament go sol ye kan ni kani to ka yi ki jing kwa yo pass resolution le ka state government yo like ong ka central government e no objection certificate ne ki tru power Dari yo ay no objection certificate hadin leave house sans nem gitu hapo ini leave house sans delikis nem perchang ye chemnu ki MLA yo one ragi solution yo pass resolution yo ay inner permit yo iklam yo pod yo san membe san MLA wo ngam klam digin issue po ka party ne je daw ho khde pha fra dam no ide ho politics ye no chorot dam te kam de ko te ma noi wah kini kapor, panno kini kicing tulun yang kapor. Uci minister yang asam na do chana hiu, dem kutuk sincerity, ko sort kini problem. Itu biulah. Nawi yang mekelia le emi. To, how de emi kamu ni kapasin, you dia ini. Ko you yo ini to, dugu bidan suggestion o AP mentu besni. Ko orang kini kamu le ko ngile election. To dia file nomination ki, let them you sort kini problem. Ukam, orang. Yang ada suggestion ni big organization. Kang orang ini political party boy file de. In 1% rule empire. Let me yo again airline permit yo boundary do which document election. Emi ki kendan the constitution. Ni le ugru ka ain siang so ite. Wato one impose 1% rule empire. The perchang snaga organization lai uro kelengeri kisi jantia. Persiang tho ite. Wa kang kedong. Orang kwa election miado ile let them solve any problem. Suka tenan ke solution government ke democratic principle kedem to ka boilan ngam kau ira waji uni lawyer au heni ngau klama the constitutional aspect negi liang constitution negi liang political aspect let them solve lega state government da pass lega assam da pass ni da pass usaga tu to ibor sega parliament habo jengelam yonga BJP government wa kamu pundep ki ini ke diam kurukom yo to clear cut di bagi ting lain kalau MD ko courage ke jingi teli hamdo je germen dengan le phasan deli isnem ye yang phimho yang sasan snem kita to ke jingi bo ibi tangan no di mu khang election punai pi ko dusan rumnai te solve any problem tangan no mu khang gamai ki namno ino kam to tang du te nagalat komboy di ke jingi yung snam tengah khod yung airmen khang susiang begini ke organisation rock isang perkat ni kita liang ke suggestion ke setiap itu to chimga ledem to no ka tangwa de rawai ngau suggestion hamile ai mpo chai wan chi wan le punjing jar pu chi tom me bi ki pa ki plan punjing jar chi tom me bi oro nai lai ni kita democratic principle yang solve i wan ke problem
le ka kam yung kam sem le dei kerja dei kerja dei ano dei bisni mi bi kau sot ane lai bi ke ke nyau tho jing bot tau gi bi kau sot dei di jing ai sa mesin ni wakia ya ka sarkar emburom yang ka state yang i ka Meghalaya senyau bah penbaik smart no yo pod yo ang ino ya ki kular ki yang pi de waskiat wa ki dorbar chnang leni ki chnang yo em hagi border liang manang yang geri kasi chantia yang i yang yo no ki ya ka hok ko yang ki ule lai loi ki iki ikre yang ki ento de wa ucha target ki hagi witawan ki chai bro leni ki manderi bat sagawi kontu ya sarkar hawa bo ki polis hagi outpost leni hagi border senyau bah penbiang ki katir ngale TV osiat seloi menchua kawong em kami ya ke LNG leni em kami ki iki ke SLR le penduk noka ke 303 rifle le penduk noka ki hand grenade le demi wa utem ya kawan ki yo kawangi do hand grenade kenang yo man go jing ya do mar keliang tahu je no kam tu pia mewu ibori ki polis ku em itu wow siat ki jing mod wo boy polis mewu man ki teng sabda ni le ni ki kawang noi ki durbula go penting kamu boi ceki halil langkah yang i wo penting sim tegasnya kamu ang tene penro wa khamat ki polis Meghalaya ki yang i hos khiat bon sin ha kyuri ho tang so i ketiar mie ki bon go kerbe kiat tegani ko i tu ha pai yang achai ke khia ke yang ki polis personal ki yang i hawa tnai iki SF10 mto boy ki hasor chalong hasor juai ton tha i ki tabodar kini man ga gi nga kan tua mungkin na i wan but such a scene kulanga iki pa yang bri hun nyau trep nado ki khro khlot kamjo ki senjo bonjai yo pen bori ka sarkar yo pen manna ga iti kular ga yongka wam yo law yo ga yik ta mo yu ko sangi imti bi pia ngamra lalu ti hai tu thawa yap ki man yap haka step ko bot hiara chandur ap chawa ongi kan ni de cha kadong pia hado itu dan cha peniabi hachnong yo sar hado ap chem hathau thiai download ki bari lani ki mander wan siat wan peniabi ting sar wa mestem gawi ki minister emburam lani ki polis emburam yang ile tingi cha le ki kejo karo kante sarkar emburam bad ia ki kot ki emburam ki hajrong pensmat ike kular ke yang pi ya dai ki jaj bro